Malaila mali e aho e ki mo lele e tonga kotoa whiwhia ki taritani lele ki mō tonu ki o mō ngāhi o ngongo mo le tio kai uma ai television e tonga ki he hawani. I he wakaiko ia ki ngāhi o lo i o ngongo. Le ko ti i he aho ni hiki lahi kua o sia i he koloa lolo mga tu o ngami he kei hoko hoko atu e tau i he haha ke lotono tō. Mā lolo tangata e ki ta uono noa mi mataika i he whatu tā maki i he hala pule anga ane fiafi. Pea whakahoko atu ki he ene a whio e ngahi tohi whamo o ni ngā aue e ngahi whanua ki he e whā i wike kuosi lolo tonga eni ai wike whakatiplometika a tonga ni. Toi ei pea ngahi taranoa ke he na yangi pe ai e tawakai ki ngahi o ngongo mei he mala e koia sipotika e o maa ki e to o ngā oi ea. Ko e wakailewa eni ki he whakaiki iki ko au liliani polutele. Kua kamata ngau e ake pe i he ahoni i he aho ulua ki koia e peleli. Ai ngahi totongi fo o ki he koloa lolo ki mahina koia ko e peleli hili aho no tali me he waa pule whiunga a e potu ngā au e whiwhakatau aki mo langa whakalakalaka whaekonomika. Ne mahino ai pe i he whakatahama kehe ai e ki palemia me kau whai o ngongo e whiwhini e kei hoko hoka to pe whi awa tonga ni mo hiki hiki koe ni totongi lolo ko hi pe koe tau kei hoko o ku pe tau koe o kei hoko i he haha ke loto loto. I whakamatala ko tuku mai mi he waa pule whiunga o mahino ai ea o hono hiki ngai koloa lolo hange koe pensini, kalasini mo tīsolo ke paanga e nima i enea o ke ngai tūkui motu. I wakai ko ia ki ngai totongi whakamowete-wete ki Tongatapu ni, ko hiki a me he paanga e tolu se niti e nima, ke paanga e tolu se niti e fitu noa. Aia ko hiki a kia se niti e ono nima ki he lita. I e totongi o e kalasini he mahina ko osi, ne paanga e ua se niti e tau nima ki he lita. Ko hiki a paanga e tolu se niti e ono nima, hiki a kia paanga e taha se niti e tau noa ki he lita. Ko tīsolo o hiki a kia e paanga e taha se niti e tau nima ki e lita, o paanga e whā se niti e whā nima, aia ko hiki a mi he paanga e tolu se niti e hongo fulu i he mahina ko o si. Mahino pe i hono whakawholaua te lolo ki ngai tūkui motu, e toi hiki a ngia i e koloa lolo, aia mahino pe ko niwa fo au, ko wau pe hiki e nau totongi ke pensini ki he paanga e whā se niti e nime nima ki he lita. Ia whakataha makeha e ki pale mia mo kau whai o ngongo i he whiawhi o e ahoni, na me ai e ki pale mia no pele whakawhanua. O whakamahino koe tu unga eni e iai a tongani i he kei hoko hoko te tau i he hahake lotoloto. Mahino mai e hiki pe maho inga koe lolo, ka o lewa ko ta ofi pe holo hifo ai tau koe niu ku hoko. Pea mātunga pe hiki koe mau inga lolo i he tau koe ni. Koe mea mātokang ki ai, mātokang ki he supply ki hoko atu pe. Pea koe uhinga whae ngahi area, pea mo ngahi teu. Koe mea e kakai te nau lava o wha hoko e ao ni. Koe nau tau pepe tau ki practice pe hono ai tonga ma teu. Whengai peke whatolonga i pensiniko, i he mea rere o te tau fu hai ane mamao. Koe ka pau whainga maari e lue lalo pa paskala, tau ngawa ke whainga maari koe ni ke tau moirele, mo tūpeha tonga ma teu. Mahino pe o ku hiki e totongi lolo, ka ku kei whainga maari e pe e koloa lolo i tongani. Aia ne whakamaala ala he ne pule lahe potu ngā ue whewhakatau aki, testa koe tu i halamaka ki he kawe ngani. O kulu nā lewa sio ai komiti koe ne Commission Authority, pea mo e whakataha mo e kore mai me o ka kaha koe ne unau o mai e lolo ki tongani. Ke whai mohano to si ofi, nā lele iange ke whai hano hiki ai lolo i e mahinani, ko inga ke taimi ko hawai whakafo, peko whakafofua ki he lolo koe ki me o kui kai ke ongo i he kakai whunua o kuna whuwhainga tā ia, ka lawa lewa ki smooth out mo whakalele ia to taimini, ke au ki ai o kai ke whumamafa ai lolo e tūnga koki ai.
I e lolo tongani, ko os whakapapau i ngahi wakalolo ke tū uta i tongani i he mahinani o a o ki me, ka oku kei whaipe e ngahi alelea ki a toi ngahi whainga māli e. Aia koe waka kou lo tonga i tongani nai tūta mai aho tonoa. Ka pate mo seapeki he ki tauriki. Oku iai pe waka lo tonga whahifai ai tau maonga tiso mo pensin ko ni aho ni. E aho tolu ko ni o e pereri e tau atu e waka ki wawao. O hangepe ko e whaunga ko ni e whamatala atu e lano. O ku hawe light tanker ki Tongatapu pau toi tufaki pe ki wawa. I he aho a fitu kono e pereri uru o si confirm e toi ai pe pa moi waka pa pehefo ki aho tā tolu kono me o a o pe ki aho whako sune. I hanga koe mau wakai mo e whatano ki he ukau taha lolo o kei tula hoko pe ai mau anga lolo i he mahina e ua ka hoko mai o hange pe koe dai whamatala i he kohiri. Koe tau siat koe ki siulai pe whoki ki he tuako sune e tau whapapau i atu pe he time kou mai u whamatala ai mau sio whaka aho. I e ene pehe, ko tuu mateu tewa i e puleanga ke whakapapau i e kei hoko atu pe hono whiau e ngai whiema o koloa lolo a Tonga ni. Mai o ngonga le tio me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Kua whakapapau i me potunga au e polisi, ai malolo hatangata e ki ta o no noa me mataika, tupu eni me hawhatu tamaki i e hala puleanga, whakafuafua ki e hawhi i e taha watu a poane whiawhi, hili a hono tui i e hame alele pia hola. Ko e mo uia ki eni e nema ko le koti i he ta uni ke mole tupu me whakatu tamaki ko i e hala puleanga i he whamatala komanta o ngā heaptanga polisi Tongatapu halatua tauwha. Na ne pehe o ku whatatau koe ki whamatala kuna tānaki ne whanonga e pekia i ha pasikala i he hala tupu lahi o hoko ai whatu tāmaki ni. Ko e mea lere koe ni nā ne tui e pekia. Ai fōu whaka tonga maia i he hala tupu lahi. Whenua tonu pia mo whetauraki anga koe ni koe ki mate alona. Fasien, ko fōu. O hoko ai koe whatamaki koe ni. Pe koe mea kok mahino me whatolo whaikau polisi na nau lere pe ai mea lere koe ni nane tui ai pekia. Pe au kei whaingau e kau polisi ki ai. Mahino pe koe mea lere nai ki lere wawe. Pe au ku whano wakai e ngai CCTV a ngai whare koloa. Se aina pa pe ki he ngai feitu e la mau me e whamoni ki he exiten koe ni. Ai ko hit and run ni ka ko e pekia pe what pe ko le ka kai fonwa e na to ko ni mai ka pa ta o ku ilo ki a me fe la ve pe mo e fatamaki ko ne ho ko ne po report ki a police of ta ko ki to ko ki nga we I e whamatala kua tāna ki he kau polisi loroto ngani me he whamilia pekia, nei mawahe whiawhi pēa pekia mi honau apinofu angai mataika ane awhi, ko e tau mua ki he whiohi anga whaikawa ka aku kei hoka tupe whakatotolo. Ne whamama whai hene tau whai maho inga i toko ni ka kai hoi whonua, kia ni ihi peha taha ku ne ilo kia whahinga whakatamaki peha whamatala whio aki me kawingani ke tokoni ki he whakatotolo ko iau whakahoko. Tau toi toka ngange ko pekia ken hono nima i he tauni i hala pure anga o whaham pokia pe ngai ta mua ia pot ngā ue whapau i malu e whefono ngāki ka koe ui kei hā mai pe ni o nau kai a ngahi pea koe ni o tai tokanga pea keke ngā tai ka uku hoko ai o more ai mo ui pea ko tui ke mauinga peke tau ngā whātaha ki ai. Ka pau o koe whatongia whokia tau tolu wha ui. Au tau hoko ha whātamaki ko tau whatongia ke tū o tau kone. Koe tau whakalaka i he whaingata a, pia mo kai ke tau whai tokoni, koe tau anō ke he moia, koe ia ke he. Pia koe whamana tū peke tau whetoni aki, he hoko atu koe ni, koe peki a ke nono nima.
Peka pa uga ni uga whamatala na uma ukawai ni na nau sia Moimoi ke pekia ko ni o mawinga ke nau toko ni mai ke kau polisi ta mo fa tolo lo tonga lere taimi. Ko e komantāia e ngahi aptanga polisi Tongatapu, halatoa tāwha. Na e whakahoko atu ki he ene a whio king tupo wono rorotonga fuafua wiki whakatibula me tika e taoni ai ngahi tohi whamooni ngāwe mi he kautaki ngāwe pe kau whafofonga whakatibula me tika e whā me he ngahi whanua e whā i mamani ki tongani ka tawakai ki e whakahiki ki mo senolita toi vai. Ko wiki whakatibula me tika ko whainga maali e ma ai kau whafofonga o kuna whafofonga i hona ngai whanua ki tongani ke whakahoko atu e na ngahi tohi whakamooni ngā ue ke hau oi whanua tamatu i king tupo wono. Nei kau ki hene talwhika o lahi me le papurika o Estonia, His Excellency John Reinhold. Talwhika o lahi le papurika o Pakistani, His Excellency Dr. Faisal Ahmed. Talwhika o lahi le papurika o India, His Excellency Shiri Mehat. Pea moi talwhika o lahi o Toake, His Excellency Meli Karala. Ko e kau whawhunga whatiplometika ko e niu ke ni ihi ai e ngā ue me ono ngahi ofisi o Nuku'alofa suwa mo Kenpela Australia. E whamutala ko tuku mai me potu ngā ue ke ngahi ngai whatiplometika ane awhio ko na whakahoko atu e ngahi tohi whakamuoni ngā ue ko e kongaia e kei puke puke mo hono tauhi ai wāwhinga o aki whatiplometika a tongani mo ngahi whanua ito apure anga. Lo tonga he kei tongane ko ampastoa me kau talawhika ulahi ko eni i tongani ne mau whainga maali e pe ke whaiha whemea aki mai pale mia o tonga no peli whawhanua pe mai minista e potu ngāwe ngahi ngāwe whatiplometika ni awhio ka koe tama peli niskalau ni tupouto a ulukālala e wike ko o si. Ok mahu inga ia e pule anga tonga e ngahi whingawe aki ko eni me ngahi whanua i toa pule anga pau ke ai tuku pā ke ki hoko hoko atu pe ana whakamalo hia ai wāwhitu utaki pe mai ngahi whanua ko eni. Mai angonga le te o me televisa ni tonga ko Asnolita tu i vai. O ku maho inga ke whakapapau i e he kakai ai whanua pe koe kau consumer ai ko loa o kuna whakatau o ku pau pe ke nawongo i malo i hono ngai aki ai koloa ko ia tatau pe i ngahi koloa me atokoni oa o ki he koloa langa pe koloa me anele ko hiri ene ano whakailo ngai he potu ngā we whakatau aki me langa whakalalaka whakaekonomika aniafi ai aho whakamamanahi hono toka ngai kina ai to tonu e consumer mo hono kaweinga pau ai koloa hongo i malu e consumer ka tawakai ia lite a tau kapo mo e whakaiki. Ko tau whatongia ko toa pe ki whamili, siasi pe whanua, ko pau ki whakahoko e tau whakatau ki ai. E ko halanga whale, teu ha mea tokoni, nau whakauhila, whakaelektronika, mea wainga ki whanau, mo hakoloa pe. Ka anga whewhe e ta whakatau hakoloa o ku pau mo whalalaan. Ko e tali, ko e whie mau ki whakotuha maratuunga pau, mo lelei ki fua aki koloa ko standards. Ia me ai toko ni palemia ka ko minista e potu ngā weni toki tā William Latu. Nāne whamama whaea e mahu inga ke la langa a takai o kwhalalaanga i ngāhi māketi whe whakatau aki, tau te whito i he wā o ngāhi businessi mo kau consumer kai malawa ke tupulaki mo tuuloa i e ekonomika e whanua. I ke au tonu atu ki he kakai o e whanua. Ai aku mahu inga ke mahino ki he kakai e whanua ko ki nau tolu. Ko kau consumer, o nau hanga whakaao ngai, ai ngahi koloa pia moe se vesi i he whanua. Aia i he nau hoko ko hatoko taha whakaao ngai. Pe ko hakakai, pe ko hakulupu u nau whai whakaao ngai. O nau kaunga tonu ki hono langa i whanua. I he tawhaaki ke. Kai hirio e tawhaaki whakaekonomika. Ai au tau kawe i he potungai whakatau aki. Moe langa whakalakalaka whakaekonomika. Koe ko ngai visone ai whanua. Ke mau e whanua ha ekonomika o kulerei. Ha ekonomika une lava matu uake whaingata. Ka hirio e ne kaunga tonu ki he whanua whakaluku fua. Aia ko mo hene aho ni ko e pou ki he ngāue. Ko e ngāue ko ia kono whakaivia o e kau consumer e tau whanua. I he whanua ko Tonga pia whakamålohia mo e to tonu mo e whie mau e kau consumer. O si ai pe lao he whanuani ko hono ko lao ki hono malui o e kau consumer. Pa kui ai mo e waa i he potu ngā weni.
ki hono malu i kau consumer. Aia o whai mai kia ngai launga mo ho hae kakai whanua. Pe e ngā au e tu lewa ki ai lau. Aia uni hanga whakamahino mai ai mahu inga o i kakai koen pe kau consumer i he whanua. Ia whakamatala e pule lahi e potu ngāwe, testa koe intu i halamaka. Nā ne ukia i e whie mao ke kakai e whanua ke nau whengawe aki i hono whakapapau i e tuunga tāu o i ngāhi koloa mo se vesi o nau mau. Lolo tonga e polo kalama, ne whaake atu ai pēmu ngai pale ki ngai pisnisi mo ki nau tolu tupu ne nau wikuna ngai whe auhi ne tuku atu me he potu ngāwe ke whakamahu inga mo whakamamawhai ake mau inga o i kaweinga o i tauni. Ne kau ki hene whe auhi whauviti o miniti e taha ma ae tō utupu o whe kau aki me kaweinga e tauni. Tō mata ki ai e. Kai ngā tonga, papapau e koloa o ke whakatau. Check e praisi, te koe praisi o kutonu. Check i moe aho expire, ke mahina o kei au. He kapau e i kai, he i kai ke toi ke kehe. Wow. O mate, kai aru e so. Poi ai, pe mau ke tau check i whakaau di like ko. Ka tau mau e konfiteni, ke tau hoko konfonsi. Pehe ke whiauhi ne ngawe ake sa vea he interneti, ne tuku atuia ke kakai e whanua, ke nau whili, ke ngahe pisnisi o lelei taha, mo mahulu atu e nau taritari kakai lelei, mo ongo i maluange ai consumer i hono ngawe aki e nau koloa. Ne whakatewhito e sa vea koeni, he ngahi e lia lalahi e walu, aia ne kau kiai e ngahi whale koloa whakatau whakamo vete, whakatau whakalukufua, ngahi kau taha langa, ngahi kau taha mea lele, ngahi whale mau anga mea tokoni, kau taha ngā ue whakapalama, ngahi whale talawai, pe pharmacy, mo ngahi kau taha o ku nau whakatawa to e ngahi nau langa. Koe whakaamu, ke hoko eni ko whaunga ke whakaai ai ngai business ko toa pē i tonga ni, ke toe longo mo uiange e nau ngā ue ki ono tokanga kina e nau kau consumer, pea ke malu whoke kakai i hono ngā ue ake nau ngai koloa. O hoko atoi pēa i ngāwe potu ngāwe ke malu i ai consumer, whakamalohia ai ilo ki e nau ngāhi totonu, pēa whakapapau i o kulawa ke nau whakatau mo whakaaonga i hangahi koloa, moha se vesi i ātakai o kumalu totonu mo whalalaanga. Mai o ngonga leti o me televisione Tonga, ko auritea tau kapo. O kuke tonga ni ke whakahoko lewa ai ngāwe i he wawetaha ke tonga ngai kina ai ka veinga koe whikau aki me ngahi whakamamahi whakafou i he interneti, ka koe tokanga ke whai e ngāwe mo a lelea koe ni i he le molo whakawahapule anga. Koe taha e ni ka veinga na e whakamamawhai e he ambastoa ato ngani ki he ofisi e kau taha o ngahi pule anga whatataha pe iu e na His Excellency Williami wa inga tōne lorotonga whakataha anga ai iu e na i New York e Amerika i wikeni, senori tato i vai mai whakaiki hiki. I he whamatala ko tuku mai mihi office wa ampastoa tongani Amerika. Ne tākia te wa inga tōne ai whakataha angani o whawhawhonga i ai leo o tongani mo ngai kawinga te whito o whiema vivili ai a tongani. I ene pehene tau kawe i ai tōne ai kawingani i e mahino o ku mahu inga eni ki tongani ki e whakaakea ki whakaekonomika whakalakalaka whaka-interneti pe he whoke malu whawhanua a tonga. Nā ne uke ai kau tāke whakataha angani ai o kau ke kau taki maolunga i mamani ai whie mau ke naunga unu lewa mihe a lelea me tala noa o whai lewa hanga aue ke veteki mo whakasi isi e palopale mau i he whamamahi whafo i he interneti i he mahino o kulahe wesia ngai whanua lalahi o kawai a tongani. Ko tokanga ko haha whaunga e malawa ke tokoni ai ki tongani. Nā tau pehe tōne koe palopale mā, heu i kai ke whakaivia a tongani i he tawha aki ko eni, kai malawa ke veteki ai palopale mā.
Hok mahino o si mao pe tongane kakai tau kei whiunga ke nau whakahoko e ngāwe, me ngahi a lele whawheitu mo whawahapure anga. Ka oku kei to tonu, ke te mālohi ang hana whakaiwe ngai whanua tu mālie ange, ai ngai whanua langalanga hake o kawai mo tongani. Ko tokanga ko uhi ko ngā unia tongani o ngāwi ake ngai teknolosia Moimoi taha, pe ki ngai ilo wha kompiuta whakaino pōni, ka ok te lalahi ange ai ngahi o hofi wha interneti, pe whamamahi o whafohi interneti mo toi whakatu tāmaki ange. I hene pe ku ia e uki, ke te whakalahi ngahi polokalama tokoni ki tongani, ke te whakalakalaka ngahi tau kei ilo me ngahi whaunga whakaihi ehi, ke hui koi whatu tāmaki mo toi mohu whaunga ngai ngahi whamamahi o ku whai he interneti. O ke e tuia tōne, ko ngahi tau kei ko maa ngai whanua tu maari ange, o to tōne ke wahe ke ngai whanua langalanga hake, ka hui ke te whakalahi e nau ilo whaka teknikale o whakatatau pe mo e alo ai taau o i kua ngā. Kai ke hene pehe me whakataha angani o kumahu inga ai leo mo ngahi kole ngahi whanua i ki ange, ka o kei tuk ma teu pe e kautaha ngahi puri anga whatahataha ke ngawe whakataha, me ngahi hoa ngāwe pe ke ngahi whanua i ki ange, ke tokonia ki nau tolo. Mai ngonga radio me televisione Tonga ko snoli tātu i vai. O nea ngongo whaloto whanuaia ki hawani ko ngahi o ngongo mehe malai o e sipo timo pie a olie. Maloma tau ki whilongo ki koe whakaingia malai o e sipo ti. Ko kakato e ngāwe ki hono whalelei e malai e volipolo matātahi he pāka i popua, he rea hono mau e natula, he whakatamaki koe hunga tonga hunga hapai i wanoa ua. Whakatau ke whamatala me he seketai se niare kau tā sport olimpiki a tonga, ne tina Latu vea, koe toko nine komiti olimpiki whawahapure anga o fou i he Palestini mālolo. Ko ngā whokia e whipoupo wanke e tāsanok mo ngai kau tā spoti na e uesia he whakaiwaha koe e ongo hunga, ai aku kawa i e volipolo matātahi. I he hiri koe ai whakatamaki i he ta uanoa ua ai hunga hapai hunga tonga na e lahi a mau na e hoko ki he ngahi tau te whito ki he ngahi sipoti na e ofi i he ngahi matawhanga o kawai ai volipolo matātahi kai uma akoki ki he alo pe koe baa pe a pehekoki ki he kakau. Ai o si ai e nau vainga pe mo ngahi mala e vainga sipoti o e ngai sport koe tau nau lawe ki ai. I he temle tauna e hala mai e kautaha olimpiki a mamani e whakahako ngā weni hono whakaivia e teu ngā he sipoti ki he whiahi koe kaha ua kaua e sport e pāsi ki e tau who'ou amanaki whokia ke whakahako ki Tahiti. Aia koe aho niku o ku whailonga iai ai tokoni makehe ai Palestini o e komiti Olympic whakamaman lahi pe koe IOC o ku i Lausanne i Switzerland. I he hoko koini ai whakatamako na e hoko uesia kowe e ngai spoti koe ni pe na e iai lewa e tokoni pe me he tangata eik Palestini o e aho ko ia ko Thomas Bach. O mai ai tokoni whakapaanga mi hono ofisi ke whakalelei aki ai mau na e hoko ki he mala e volipolo matātahi ko hia ko e mahu inga ai sipoti pa mo e longo mo ui ki he ngahi me mi pa whanua koe o e olimpiki pe ana e ofeina foki a tongani unga ko e o whakatamaki ko e lipa ku na monu i ai komiti volipolo whanua tonga ka whakafau mai ai tokoni ko e ni i he tasanok unga foki ko e tasa ko e komiti sport whanua ia pa ko e me mi pa ia o tonga ki he komiti olimpiki whamaman lahi. Rotongani ugia e ngahi ngāwe ki toi tāna ki antu ki e tūnga ugia e mala e volipolo matātahi, a tonga whokia ai ngahi nau, e toi tāna ki atu ki ai i he kaha uta, whito ki ha māma, pe whokia ngahi nofoanga ki mamata sipoti. Tau hanga tu whoki ki he teu ki tau taitari ho tau ngahi whanua, kau ngabi he Pasifiki, i he sport koe Pasifiki wanoa tau taha, ko Tahiti wanoa ua fitu pe i he tau fo'ou, pe tau hoko mai ospen lai he tau e nima. Pea koutu ka ngāwe koe ni, toi whai pia hano toi whakalelei, hano tānaki mai, hano fo'anga kou sio, e aonga lahi aha ngahi mama sola. Ke lama ke whakahoko e wainga koe ni i he taimia whiawhi, tau iroi kotoa pe ai whaingata ai ea e ngahi mahina, ngahi wiki kona tau situa matu me iai pakotui, ko toi ngāwe pe ia e lawa ke whakalelei. Ke whakalahi akai ai kau mai ai whanau, ke whakawhemo e kina ho nau taimi, ko hange koe mo mea mai ki ai,
hau e ke whanua pe mo e kakai whanua i he TV. Toko lahi e whanau o kui hei ni poko whina ki whanau whiwhine, whanau tangata. O kou noho mau pē ke whiwhia ke ukau ki hono ai hangahi whainga mālie ki he whanau tupu e whanua. Ange ko tau lawe ilo ko tau pē ki ai koe hakau e no tonga i he ahoni ka koe whanua ia ko tau tōru ia i he taha upa upehe ai whiwhia e whenimotu ani. Kai ke nei whamalo i e pehe kau taha volleyball a Tonga, ngāwe koe a kua lava, pia moe nau whaamu e toi makehe angano teu e whanau ki he taitari koe e whiau he pāsiki i wanoa toru taha. Nea ngoi siwa e manake ka hau e tū lalo pe i he whikum ke whakamari ki he whiau he championships, ka na e toa te mini o tau whare i Amerika haa moa ake kai, koe nima ki he taha ane awhi he senta soka i walungofulu loto haa pai. Nā e si mahino pe ki he ongo te mini, pe kongo whaiwalahi koe e aho, koe nā kumi koro ria pe, hiri e nā urungi e whato osi hongo wainga ki mua. Ne whamamahi mai e seo ni matakai ongo mo Derek Dubou, i hono tupangi e loto nete timi ahi, ai e na ana taki ua he kai, pe a koe konga uluaki, na e tolu ai a tonga ki he taha. Koe talo e kamata e waingani pe mo hange o kute kiai ke mau e prain wainga ongo fōu e ti, e whawipaki whiwheka koe pe me timi ahi, ka koe mahari e, he na e whaawa e matakai ongo e fuafuan poini i he miniti hono wao no. Nei kai wholoa me iai ko toi tāna ki ante Derek Dubou e fuafuan poini, ene fuafuan poini koe ni, i hono insinia i mai pe ia he striker, i he miniti hono hua hiva o taki a tonga koe ua ki e noa, pe toi tāna ki ante matakai ongo ne poini hono ua i he miniti hono tolu o no. I he tātai i e taimi na e totolo atu a Robert Maifala, o kolose kau marukolo ko ia Ntula Lupe Junior, ke tāna ki aipe poini peia e taha a mo Amerika o nau tariwaka aipe ki he toenga o e wainga. Ne whoki ko ngā hono wā pe mui hange kui kai ke whie maari e antupou pe mui ne kau fōu e ti kai toi tāna ke toi poini hono whā ko iai toi sila i aipe whoki e Christmasi whiu ai poini wha o seo tonga i he miniti hono walu ni ma ke maua kai koe ni ma ki he taha. I hene pehena e puka whoki e tonga sea whika tolu hiria ai ikuna Vanuatu i tafi malae oi aho mo amanaki pe te nau wholawa i begi Papua New Guinea ki e whiahi hau koia oi whanau tangata tau taha o no. Ko e sipoti pe ia. Ko e wakailewa e ni ki he tō ngā oi ea, i hana tuku mai me waa wakaimatangi tō ngai whamoto mo pesa kuila. Malo lau mare ho e ki pia muelere e taonga toa, tai tari whiwhi ki mōtoru ki he tau whamatala ea ko ia ki he e whia whini. Ngai tānoa lalahi le vainoi aho, au whia pe whotunga langi ki he konga lahi ngai vai whanua ko ia o tutonga. Malapi gai moha uha tu umoto ki whakatoke lau, tau te whito ki a ngoniwa, kai pe whoki e vai whanua wawau. Alo mare pe ki whatonga ki o tumotu haapai, Tongatapu, pia mo eua he tau whanonga ko ia he whia whini ki a pongi pongi. Wakai le vani ki tau imi satellite, whatonga iange. Au whia pe whotunga langi pia moha alo tamaki uha ki he vai whanonga niwa Tongatapu ka pe whoki niwa who'ou. Pea i tene mai au whia uha tu umoto malapi ke lo lahi angai tai pia moha mana ki he ngoniwa he poni. Ki vai whanua wawau haapai Tongatapu pia mo eua, alo mari pe tuki hanga tai me au whia e whotunga langi, pe whaau pe ke au whia nge tau te whito ki vai whanua wawau, he tu apo koe poni ki a hengi hengi, o makato unga hen pe mehi alo tamaki uha koe ki he ngoniwa, ne ngā unu maa maari e whuki he vai whanua wawau, tau whanongat ko ia he tu apo e poni ki a hengi hengi, a tene mai ha uha tu umoto ki vai whanua wawau a hengi hengi. O mga tunga ne kei tupe tau whatoka ngā hako pe moi whare ki whanki i wakaiki, ke tokanga heo ki tahi ke ngai potahi ko ia niwa who'ou, kai pe whoki ki niwa Tongatapu. Kai hi Pasifiki a hindi makoe ka hoko mai whatonga nge alo tāmaki uha koe whatoke lau, ne ngā unu maa maari e hifo ke tofu hia ko toi pe o tutonga, tau te whito ki wawa uha apai Tongatapu pe mo eua, i he tuapo e lulu pe moi whalaite o e weekendi e au mai alo tāmaki uha koe ni ki ha apai Tongatapu pe mo eua. Whatonga e ngoenga hi alo tāmaki whatalo piku whafofua ke who'u ia, ki ta whakahihifo ko ia whisi, pia i hono halanga o kune ngā unu whakatonga, o i kai ke ia hane wesia ke o tongani, aia tene ke o mai pehe au whia, moha uha tu moto ia ngai wheitu e nihi, o malape ke lolo lahi i hangai taimi. Whaupe ke ange matangi pe me ha ke moe tonga ha ke ki Tongatapu pe mo e uka pe whoki o tu motu ha apai. Kai he tau whanonga koia i he e whia whini ko ki a pongpongi, whatonga i alo tāmaki uha koe ni, i he ongo niwa whafofua ke ni ngā unu i whaipeki wawau,
I he pōni ki a hengi tene o mai au fia. Uha tu umoto malapeke lo lahi angai taimi. Tau te whito ki ango vai whanua koe ni o Tongatapu kai pe foki wa wau. Au fia pe fotunga langi ki haapai Tongatapu pe mo eua malapeke i moha uha tu umoto to holo. Ki yangi pe toka matangi pe mei he hahake mo tonga hake ki vai whanua wa wau haapai Tongatapu mo eua. O au peke meritahe ua noa ki hoa i angai taimi. Peke ngai potahe lewa koe o yongo niua. Toke lau hake pe toka ngamatangi o au ki meritahe ua nima ki hoa tau te whito ki potahe koia o yongo niua. Maularo tahe lewa koe fua mawhana ke poni. Au peke tingri se siasi ua ki Tongatapu pe mo eua. Pe au peke tingri se siasi ua nima ki he yongo niua. Whamatala ea koe kia pongpongi whatau ngai au tamaki uha ko niu nenga unu maamaari e hifo ke au ki otumotu haapai i he pongpongi ko ia a pongpongi. Ai tene o mai au fia uha tu moto ke tofu hia ngai vai whanua koe niwa fo ou wawau ka pe foki otumotu haapai a pongpongi ka whaau peke alomari e ki hoa whiawha pongpongi ki niwa Tongatapu. Alomari peke Tongatapu mo eua tu ke hanga taime au fia e whotunga langi pe malape gai moha uha tu moto to holo. Malunga taha lewa koe fua mawhananga pongpongi iau peke tikiri se siasi tolu noa ki he tolu taha peke iangi pe toka ngamatangi pe mehi hahake mo tonga hake tau te whito ke ngahi po tahi koia o wawau haapai Tongatapu pe mo eua o au ke maritahe ua noa ke hua nima tau te whito ki Tongatapu pe mo eua ka toke lau hake pe toka ngamatangi ki he ngoniua o au peke maritahe ua nima ki he hoa i angahi taimi. Taimi hua pe moe mamaha koe tahi tau maari e ia o si wanoa me fitu he whiawhini pe maha toka ia i he hawhi a eua a hengi. Koe la a mai mahina, hopo la a toi minite tahaua ki he fitu a pongpongi pe a tō ia. I toi minite wanoa ki he fitu e whiawhi pe koe a pongpongi. Hopo mahina haku to tonu a eo no he whiawhini pe a tō ia i he toi minite ua walu ki he fitu a pongi. Whaos pe tau wakai ki e tau whamatala ea koe ki he aho e ni maka hoko mai ki Nuku'alofa. O kamata he whalaite koia o e wike ni ki he tūsite koia o e wike ka hau whatonga e au fia pe whotunga langi. Moha uha tu umoto to holo o lahi angai taimi. Tau te whito ki he whalaite koia o e wike ni. Pe whaupa ki alomaria ki he tokonaki. O whai whanonga ki he tūsite koia o e wike ka hau. Pe malape kei moha uha tu umoto to holo. Malunga taha rewa koe fua mawhana au pe te grise se wahiwa ki he tolu taha. Ko ka katoia e tau whamatala ea, ma loo pito mou mea mai, ka mou mea. Pesa kui lai a moe tuunga oi ea ka tau toi wakaiangi peheni ki ngahi ulu i o ngongo. Le koti i he aho ni hiki lahi kua o sia i he koloa lolo mga tuunga mihi kei hoko atu e tau i he haha ke loto. Ma lolo tangata e ki ta uono noa mi mataika i a whatu tā maki i he hala pule anga ane whiawhi. Pea whakahoko atu ki he ene awhio e ngahi tohi whamo o ni ngā aue e ngahi whanua ki he e whā i wike kuosi lolo tonga eni ai wike whakatiplometika a tonga ni. Mo e kakato ai peia e ngahi o ngongo mo e letio kai uma ai televisone tonga ki howani mo e whaamu ne au taki kotoa atu peia ki haloto whale kotoa. Kai malo e tau kei whiau mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for tonight. Making headlines, fuel price surge hits Tonga as government green lights new petroleum rates. 60-year-old man from Mataika dies in road accident. And presentation of credential from 4 countries during diplomatic week. We have these and more stories later on in the bulletin together with sports to wrap up with the latest weather updates. Now for the stories in details. Tonga witnessed a high increase in the petroleum prices as new petroleum prices have come into effect today following approval by the competent authority of the Ministry of Trade and Economic Development. The CEO of the ministry, disagreeing to Ihalamaka, says the increase in petroleum prices is due to the ongoing conflict in the Middle East. She added that despite the increase, fuel in Tonga remains relatively affordable. On Tongatapu, petrol has increased by 65 seniti per litre to 3 paanga and 70 seniti per litre. Kerosene has risen by 1 paanga and 30 seniti per litre to 3 paanga and 65 seniti, and diesel has increased by 1 paanga and 35 seniti per litre to 4
paanga and 45 seniti per litre. During a press conference this afternoon, Prime Minister Latu says Tonga will continue to face rising petroleum prices due to the ongoing conflict in the Middle East. However, Tonga remains in a stable position with fuel supply currently sufficient following the arrival of a shipment this week. He confirmed that further fuel shipments are scheduled to arrive between now and May, while discussions are ongoing for additional supply options. Lord Fafanoa says the government is prepared to ensure that Tonga's fuel supply needs continue to be met. Police have recorded the death of a 60-year-old man from Mataika following a road accident last night at around 11:30 p.m. Liliani Poludele with more on that story. The commander of the Tongatapu police station's Nuku'alofa says the victim was struck by a vehicle while riding a bicycle on Tupolahi Road at the intersection with Madealona Road. The incident is being treated as a fatal hit and run as the driver failed to stop and fled the scene without assisting the victim. Police are appealing for witnesses and are reviewing possible CCTV footage from nearby stores and buildings to assist with the investigation and identify the person responsible. The officer said information from the victim's family indicates he had left home yesterday afternoon to attend a gawa gathering. However, investigations are ongoing. He also emphasized the importance of public assistance, urging anyone with information to come forward and support efforts to locate the vehicle and those involved. The presentation of diplomatic credentials to His Majesty King Tupou VI took place during the first diplomatic week of this year. Representatives from 4 different countries presented their official credentials to Tonga. Let's take a look. Week provides an opportunity for representatives who serve as ambassadors or diplomatic envoys to Tonga to formally present their credentials to His Majesty King Tupou VI. Those who presented their credentials, including the ambassador from the Republic of Estonia, His Excellency Jan Reinhold, the ambassador from the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Dr. Faisal Ahmad, the ambassador from the Republic of India, His Excellency Shiri Mehta, and the ambassador from Turkey, His Excellency Meli Carrara. According to information released by His Majesty Diplomatic Services, the presentation of credentials is an important part of maintaining and strengthening Tonga's diplomatic relationships with other countries around the world. During their time in Tonga, these ambassadors and envoys also had the opportunity to meet with the Prime Minister of Tonga, Honourable Lord Fafanoa, as well as the Minister of His Majesty Diplomatic Services, the Crown Prince Tupoto'a Olukalala. The government of Tonga values these international relationships and remains committed to continuing to strengthen its diplomatic ties with these countries. The Ministry of Trade and Economic Development, Consumer Protection and Fair Trade Division yesterday marked the World Consumer Rights Day with the theme Safe Products, Confident Consumers. As the theme this year highlights the importance of product safety standards, transparent information and strong consumer protection system. Lydia Taukapo with more on that story. Chief Executive Officer of the Ministry, Distakoin Tuihalamaka, said the theme calls on government, businesses and stakeholders to ensure that goods and services placed on the market meet safety requirements, are properly labelled and do not pose risks to customers' health and well-being. Deputy Prime Minister and Minister for Trade and Economic Development, Dr. Latu, said it is important to empower consumers with accurate information so they can make informed purchasing decisions with confidence. The World Consumer Rights Day was inspired by President John F. Kennedy, who sent a special message to the United States Congress on the 15th of March 1962, in which he formally addressed the issue of consumer rights. He said, I quote,
Consumers, by definition, include us all. They are the largest economic group, affecting and affected by most every public and private economic decision. Yet, they are the only important group whose views are often. The theme also highlights that safe products build trust in the marketplace, promote fair competition among businesses, and contribute to sustainable economic growth. When consumers are confident that products are safe and reliable, it strengthens the integrity of the national market. To raise awareness, the ministry held radio talkback programs last month to educate and engage consumers on their rights and responsibilities. As part of the celebrations, the ministry also launched a promotional video and presented awards for the best customer service, recognizing businesses that deliver outstanding service to consumers. A real competition was also held to celebrate the creativity and innovation of Tonga's young people in promoting consumer awareness. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. And Tonga is calling for urgent, practical action on global cybersecurity at talk held at the United Nations headquarters in New York City in United States. Let's take a look. Speaking at the key international session, Tonga's Permanent Representative, His Excellency Va'inga Tone, said cybersecurity is now vital to the country's economy, digital growth and national security. He urged global leaders to move beyond talk and focus on real action. Tone said Tonga brings valuable experience in resilience and regional cooperation despite limited resources, and stressed that small island nation must have strong voice in shaping global cybersecurity efforts. Tonga warned that as more services go digital, the risk of cyber attacks is growing. The country is calling for stronger support to help nations prevent, detect, and respond to these threats. It also emphasized that global discussion must deliver real results on the ground and reflect the needs of individual countries. Tonga reaffirmed that international efforts should be guided by the UN Charter and existing laws. UN responded it remains committed to working with partners to promote safe and responsible use of digital technologies worldwide. That is a local news for tonight. Sports is up next after this break with Pia Olie. Welcome back in sport. Tonga's beach volleyball facility is now ready for use following major refurbishment following the venue being damaged during the 2022 eruption of Hungatonga Hungaha Pai. The venue was marked and reopened by members of DASANOC following the completion of the project funded through the International Olympic Committee's disaster relief support. Secretary General and CEO of DASANOC, Nedina Latu, told Radio and Television Tonga Sports News that the ceremony held yesterday officially concluded the restoration work. They acknowledged former IOC President Thomas Bach for his contribution towards funding the repairs. They says 3 sports were affected by the eruption, which are swimming, wa'a and beach volleyball. She adds the restoration is part of preparations for upcoming regional competitions, including the Pacific Games. As such, Tonga is set to host the 2031 Pacific Games with more upgrades planned for sporting facilities. This includes additional venues and improvements for spectators. Lighting will also be installed at the beach volleyball court to allow night training. Meanwhile, the volleyball committee has thanked DASANOC for completing the project, saying the facility will now be used for training and competition preparation. Tonga has finished its OFC Under-16 Championship qualifying campaign with a 5-1 win over American Samoa. Both teams have already been eliminated, but we're aiming to end the tournament on a positive note. Sione Matakayongo and Derek Dubow led the way for Tonga, scoring 2 goals each.
Tonga opened their scoring in the 26th minute through Matakayongo, then Tupo added a second just 3 minutes later. Matakayongo then scored his second to make it 3-0 before half-time. American Samoa responded with their only goal of the tournament, scored by Robert Maifala. In the second half, Tupo added his second goal before substitute Kilisi Masifiu sealed the win late in the match, with the final score of Tonga with 5 and American Samoa 1. That's sports news. That is Bea Olie with the latest sports. Now for the latest weather updates to be presented by Pesakuila from the Tonga Meteorological Services. Good evening, Tonga. Welcome back to our weather forecast from Tonga Met Services. Our headline for this evening, we expect cloudy at times over most parts of Tonga, with possible showers of rain, can be heavy falls at times, especially to the further north for Nuku'alofa and Tongatapu. However, fine weather over to the south for Ha'apai, Tongatapu and Ewa land areas. From the satellite imagery, as you can see, there is a trough still lies over Tongatapu and Nuku'alofa, and this trough continue to moving south to approaching Vava'u by tonight with a mostly cloudy with occasional showers. Can be heavy falls at times with a possible isolated thunderstorm. However, fine weather over Ha'apai, Tongatapu and Ewa apart from cloudy periods with a possible isolated showers. For the current warnings for coastal waters, a strong wind warning and small craft advisory remains in force for Nuku'alofa and Tongatapu coastal waters. Across the region in the next 5 days, as you can see, this trough continue to moving south to the rest of the group by Friday and Saturday, the end of this week, and it will bring mostly cloudy with occasional showers. However, there is a low pressure system developed over to the northwest of Fiji and continue to moving south and does not affect our area of responsibility, and this system will continue to monitor unless if there is no significant changes. Let's bring in the weather closer to home into Island Division from this evening until early tomorrow morning. This trough lies over to the newest and expect to continue moving south and approaching Vava'u by tonight with a mostly cloudy with occasional showers, can be heavy falls at times with possible isolated thunderstorm. Cloudy at times over Ha'apai, Tongatapu and Ewa with a possible scattered showers. Southeasterly winds reaching up to 20 knots, especially for Vava'u, Ha'apai, Tongatapu and Ewa coastal waters. North to northeasterly winds of reaching up to 25 knots, especially to the newest coastal waters. And the overnight minimum temperature of around 22 to 25 degrees Celsius. Forecast for tomorrow, we expect a similar condition, but this trough continue to moving south and approaching Ha'apai group by tomorrow morning with a mostly cloudy, especially for Nuku'alofa, Vava'u and Ha'apai, with an occasional showers, can be heavy falls at times. Becoming fine over Tongatapu and also Tongatapu and Ewa, apart from cloudy periods with a possible scattered showers. Southeasterly winds reaching up to 20 to 25 knots, especially for Ha'apai, Tongatapu and Ewa and Vava'u, with a northeasterly winds of reaching up to 25 knots, especially to the further north for Nuku'alofa and Tongatapu coastal waters. Maximum temperature for tomorrow of around 30 across to the newest to 31 degrees Celsius. For the tide prediction, high tide at 20 minutes past 7 this evening, low tide 1:30 early tomorrow morning. Sun and moon, sun will rise at 6:48 a.m. tomorrow morning and will set at 6:40 p.m. tomorrow evening. Moon rise 6 o'clock this evening and moon set at 6:32 a.m. tomorrow morning. Wrapping up with our 5 days outlook for Nuku'alofa starting this Friday until Tuesday next week, we expect mostly cloudy with occasional showers, especially for this Friday, and becoming fine by Saturday apart from cloudy periods with possible scattered showers until Tuesday next week. The maximum temperature in the next 5 days for Nuku'alofa of around 29 to 31 degrees Celsius. Thank you for tuning in. Malo Obito. See you next time. That's Pesakuila with the latest weather updates, but before we part, here's one final look at tonight's top stories. Fuel price surge hits Tonga as government green lights new petroleum rates. 60-year-old man from Mataika dies in road accident.
and presentation of credentials from 4 countries during Diplomatic Week. That's it for tonight. Thank you for your company. Good evening.